Ibinyoma ku byerekeye uruzinduko ruzwi rwa Pelosi muri Taiwan. Uruzinduko rw'ubushotoranyi ruherutse kuba rwa perezida w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite y'Amerika Nancy Pelosi mu karere ka Taiwan mu Bushinwa, mu buryo bunyuranyije n'ihame ry'icyo gihugu hamwe n'ibivugwa mu matangazo atatu hagati y'Ubushinwa na Amerika, byateje impagarara zikomeye mu bice bya Taiwan no mu karere ka Aziya Pasifika. Bigaragara ko Amerika ariyo kibazo gikomeye cyo guhungabanya umutekano mu karere, bityo hakibazwa cyane uruhare Amerika igira ku isi ya none. Hagati aho hari ibinyoma bidasanzwe kuri uru ruzinduko. Intego y'ibyo binyoma ikaba ari imwe gusa: gukandagira byimazeyo ubwigenge, ubusugire n'icyubahiro by'igihugu. Muri ibyo binyoma harimo ikinyoma cya mbere kigira kiti imiterere ya Taiwan ntiramenyekana. Ni ukwirengagiza amateka n'ibintu byemejwe n'amategeko. Taiwan yabaye igice ngereranywa cy'Ubushinwa kuva mu mwaka w'1335. Guverinoma nkuru y'Ubushinwa yakoresheje ububasha bukomeye kuri Taiwan. Taiwan yahawe Ubuyapani mu 1895 biturutse ku ntambara yatsinzwe, maze isubizwa mu Bushinwa mu mwaka w'1945. Nyuma haza kuba intambara y'abenegihugu mu Bushinwa. Abanyagihugu batsinzwe basubiye muri Taiwan bashyiraho ubutegetsi aho ikibazo cya Taiwan kivukiye. Icyakora ubusugire bw'Ubushinwa n'ubutaka ntibyigeze bigabanywa, kandi ku mpande zombi z'imbibi ari iz'Ubushinwa bumwe, kandi ko Taiwan ari mu Bushinwa itigeze ihinduka. Ibi byashyizweho mu cyemezo cya ONU 2758 cyemejwe mu mwaka w'1971 mu rwego rwo gushyiraho umubano w'ububanyi n'amahanga. Ihamwe ry'Ubushinwa ryemeje n'ibihugu bigera ku 181 harimo na Amerika. Ikinyoma cya kabiri: Ubushinwa burimo guhindura imiterere ya Taiwan mu buryo budasanzwe. Ni ibinyoma rwose no gusebya. Mbere na mbere hakwiye kumvikana neza ko ubutegetsi bw'amacakubiri muri Taiwan butigeze buhinduka. Ku isi hari Ubushinwa bumwe gusa, naho Taiwan iri mu Bushinwa. Ibi bigize imiterere ya Taiwan. Mu by'ukuri uko ibintu byifashwe ntabwo byatewe n'Ubushinwa, ahubwo byatewe na Amerika n'ingabo z'amacakubiri muri Taiwan. Uruzinduko rwa Pelosi muri Taiwan ni icyereka isi yose imyitwarire n'igerageza rya Amerika ryo guhagarika politiki y'Ubushinwa bumwe rukumbi yemejwe mu mwaka w'1979. Ikinyoma cya gatatu: uruzinduko rwa Pelosi rugaragaza ko Amerika ishyigikiye Taiwan muri demokarasi. Ni nk'urwitwazo rw'uburyarya n'ugahindura isi yose igicucu. Ikibazo cya Taiwan kijyanye n'ubusugire bw'Ubushinwa, ntabwo ari demokarasi. Amerika ikoresha demokarasi nk'urwitwazo rwo guhungabanya ubusugire bw'Ubushinwa, nk'ibyo ikorera ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere harimo n'u Rwanda. Demokarasi ni agaciro gakundwa n'abantu, kandi ni ngombwa kugabanywa nk'igikoresho gihenze kandi cyoroshye cyo kwivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu bihe, cyangwa igifuniko cyo kwibeshya no kwitandukanya. Ikinyoma cya kane: Ubushinwa bwakabirije uruzinduko rwa Pelosi. No ukumva ibintu nabi bikomeye. Uburangare bwa Pelosi muri make byangiza cyane ubusugire bw'Ubushinwa. Yivanga cyane mu bibazo by'imbere mu Bushinwa, arenga cyane ku masezerano yashyizweho n'uruhande rwa Amerika, kandi abangamira cyane amahoro n'umutekano mu bice bya Taiwan. Ni ibisanzwe ko Ubushinwa butanga igisubizo gihamye. Imyitwarire yabwo ifite ishingiro, ishyize mu gaciro kandi iremewe. Ntibagamije gusa guharanira ubusugire bw'Ubushinwa, ahubwo banarinda ihame ryo kubahiriza n'ubusugire bw'ubutaka, ihame ryemewe na bose ku isi basangiye ejo hazaza. Ikinyoma cya gatanu: Ubushinwa nibwo nyirabayazana w'amakimbirane. Ni amayeri, ni nko kwita ibara ry'umweru umukara. Ibintu byabaye byateje impagarara zambukiranya imipaka, kandi biragaragaza neza ko uruhande rwa Amerika nirwo rwakoze ubushotoranyi ruteza ibibazo kandi rukomeza kwiyongera. Byose ni amayeri yo muri Amerika kugira ngo ikorere ku mpande za politiki y'imbere mu gihugu n'inyungu z'abanyapolitike bayo.
kugira ngo bungukire mu guterana amagambo cyangwa gutera amacakubiri mu karere kacu k'uruhande rw'Ubushinwa. Twashyize ingufu mu bikorwa bya diplomasi kugira ngo twirinde ikibazo dushinzwe, twizera ko abantu bose bafite ibitekerezo byiza bashobora kumenya icyiza n'ikibi. Ikinyoma cya gatandatu, Ubushinwa burwanya ubwumvikane bw'umuryango mpuzamahanga. Ni ugusebya gusa ijambo ry'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo muri G7 ryo ku ya 7 Kanama rivuga nk'ubwumvikane bw'umuryango mpuzamahanga mbere na mbere n'inzira itari iyo kuri G7 gushinja Ubushinwa ibirego bidafite ishingiro ku byemezo bufata bifite ishingiro kandi byemewe kurengera abakora ibyaha no gushyira igitutu abagerageje kwiyubaka. Ku bw'iyo mpamvu imvugo ya G7 ntabwo ikwiye impapuro yanditse. Icya kabiri, G7 iri kure cyane y'umuryango mpuzamahanga. Ibihe by'abakoloni aho ibintu by'isi byategekwaga n'ububasha buke byarashize. Icyo tubona ni uko ibihugu birenga 100 hamwe n'imiryango imwe n'imwe mpuzamahanga byateye intambwe imbere kugira ngo bongere gushimangira politiki y'Ubushinwa kandi bagaragaza ko bumva bashyigikiye imyanya ifatika y'uruhande rwabo. Bwana Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, yavuze ko UNI izakomeza kubahiriza icyemezo cyayo. Iri ni ryo jwi rihuriweho n'ubutabera bw'umuryango mpuzamahanga, ni ijwi tugomba kumva. Umujyanama wa leta y'Ubushinwa akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Wang Yi aherutse gusobanura uruhande rw'Ubushinwa ku kibazo cya Taiwan inshuro nyinshi, kandi igitabo gishya giherutse gusohoka gifite umutwe uvuga ngo ikibazo cya Taiwan no guhuriza hamwe k'Ubushinwa mu gihe gishya cyasobanuye neza icyerekezo cy'Ubushinwa, politiki ndetse n'uruhande ku kibazo cya Taiwan mu buryo bwuzuye. Hamwe n'izo mbaraga zose turizera ko igitekerezo cy'ukuri cyashimangirwa kandi ibinyoma bigakosorwa. Iyi ni inyandiko dukesha Y.B.C, ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda.